Jiena dejt ħajt indoq ma nafx aħjar. Naf li tajt gost lin-nies mhux biftaħir. Kien hemm żmien li nammetti li kont tajt qalbi. Biss illum m'għandi xejn ta' dispjaċir. Ta' kull lejl li l-issir flimkien maghrur nallegraw braċ ta' dawl li neħħi bel. Kull applaus jagħti ħeġġa wisq mixtieqa. Dan kif bdejt il-karriera ta' ministrel. Għal-ħolm illi fassal dak li l-qalb nixtieq. Ħabrik illi widdik li twal triq. U bid-daq u l-kant nilqek f'restorant tinsa d-dmuħ u l-problema jiddub fix-xejn. Nilqi qalbi ngħidlek grazzi tal-li smajtni. Għall-għanjien naqdik fil-pront waqt is-sfin tibda ddum għall-karusell u ferħan se tarani f'kull serata. Hekk suppost illi jkun il-ministrel. Hekk suppost illi jkun il-ministrel. Hekk suppost illi jkun il-ministrel.